Telamura East Division Committee IPFT Abasini 2009 nismi IPFT asaipun nismino sini orang ni cara party worker tongai ro balai ke active te borok no tuina sangtini kaisa divisional executive committee sini jara collective jara active leader tongai rok no tuina kaisa malai mang panda salkolog mang khabar ni division phajagya ke bono rogoina sangtini phaisopai mane ke borok ni bisingte jang khanaka beskang ni salo ora division committee jara kisisa jara IPFT yakari thanai rok tabok jotono te bisa return back ngai tongbayo te IPFT ni protibo hailena ni bagai balai urdu konglai tongo ora sudu sini Telamura East Division Committee o simiomo hai situation haiya sarati prawono jara kisisa IPFT o IPFT na yakari thanai rok te se return back ngai tongo sarati prawono ke boskango bahina sini 26 तारिख अक्टोबर Agartala sini Central Executive Committee ni sansa sini program tonggo ga program bahina sang sini collective jara Central Executive Committee tongai ro borno tine sang sini nangko mani kokno sang salainai ge tini wa phaimani hingkang kai borok bai sang sini jara kisisa bo sang jara rok malaya jehetu Durga Puja ba aboni sakango sang je sini 6 mas ba 4 mas ni sekango sang program kotor khlaimani aboni pore sang jora malaya ni bagai phaimia sini division visit program abono best kaina tini bo jehetu ani tini program yang setup khlaijak aboni bagai tini sopaimani joto baina malaika jotono kormi rok kaham no tongo e kormi rok jotono active e best kango bahaina division committee te bo strong nai e o division IPFT ni party no राग्र थानेबो लग्र थानेबो तोरो थानेबो जथेष्ट तेलामुरा IPFT East Division Committee अंगटों बा West Division Committee अंगटों बलाई भूमिका तंगो जबर कोनो जगह बो लरिया तंबायो काहमनो जबर मते बिसा आये गेट टुगेदर खालाये कक सालायने बागै दिनैनि प्रोग्राम नो सेटअप